Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Miyerkules ning kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. Ing ke katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia panimunaneng Reverend Father Jason B. Miranda. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banale Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod na ning Dios iba, ating pamakiyagum ning banale Espiritu mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Ing kasalpantayanan tamo, iya mo pampisamban. Ato yan ning sasabyana ning Gino karing pamamasa tamo. Kailangan tamong tanggapan, kinging kasalpantayanan, lulwali at lalagpus, karing pisamban tamo. Kabang pagsadyan tayang pagmasusya ning misteryo ning lugod ng Kristo kaniting misa, si siyantala pa mo rin katamong kasalanan. Karitang pinandit, aneng kay sasalpantaya tamo king Diyos, magdebosyon tamo karing banal, dapat kalwal king pisam manala tamong pakyalam king malilyari king sosyudad, adwan tamo yung kayang pakalulu. King kapamilataning pamayla sa kamatayan ng ponpangas sublimong mebye, pigtagumpen mo yung kaligtasan para kay kami, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Babayo mula kay kami ring kapag mulalanding misteryo na ning pangasubling mebye, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Potang tatanggapan mi ing katawan mo, darakayanan mo kami king sakripisyo ning Paskwa mo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, maging malam kalubke kami, bani kaming magmasusi king misteryo ning pangasubli ng mebye ning anak mo, apangintuliran mi mo naman sanang mitutula, kambedaring sablang banal king panyatang ng pasibayo king kawakasan ning panahon. Itinganadwan mi kaya ka o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, amabibiyang pon magari kambe mo king kameto nga ning banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding minantabe kang Pablo, inatadde ang gakarin Atenas. Kay ba't migbalik no Berea, kambening panabilin ng Pablo, king pakikitando ri Silas at Timoteo, king peka malagwang panahon. Tinalakadya i Pablo, libutad ning kapulungan, king Aeropago, at nga nang migsalita. Memalaning Atenas, ikit kunat atangalan, nung kayo anti karelihiyoso. Uling kabang maglakad ko king kekong syudad, at maglalawe karing lugal,
api sa samban yu, menakit ko na magmeto nga altar, anong nu makatatak, ing anti kanini. King Diyos sa epi kabalwan, bistaman eye balu itingke kong sa samban, yangeni ing ipanaral ko ke kayo. Ing Diyos ame nga waking yatu, at king sablang at syuking yatu, ya ing ginu, ning banwat labwad. Eya manok nangan karing templo, at elakad da ring tao. Ni ene kailangan, ing nano pa mang ayubyening tao, king pamagobrana para keya. Antining ya mismo, ing babyebye, at pangisnawa, king sabla karing ega naga ng tao. King metong mong tao lelangano ring sablang lahi, bareng alaganapan ing mabilog ayato, at yamurin ing mituldong makapauna, nung nuya angga magluid ing balang bansa. At ya naman ing mituldo, karing angganan ning balang metong karela. Makanyan ing depatana, banding sablang tao, panintunan de, at marahil malyari reng atuklasan, king kekaban ning pamanintunda, king dalan, payinturo keya. King kamatutwanan, eya marayu ing Diyos, king kanino man ke katamu, antinaning keya tamu mabibye, at kikimut ampon magluid. Antimo ing sasabyanda naman ding poeta yu, itamungan, tune anak na katamu. Antina ning anak na katamungan ning Diyos, ala tamong matulid misip king ing kadiyos sana, kawangis ning isano pa magmegawa king gintu, pilak at batu, a inubog ning gelinga na pangamat at pandukit ning tao. Dapot enala pinsingan ning Diyos, ding panaun, inyang ding tao, alalang balo. Dapot ngeni, yuyutos na karing sablang tao, no karin lapaman, ing pahinggulot no king sablarang dewakan. Uling tinulduyang aldo, anong nune ukuman king ganap akatuliran, ing mabilog ayato, king kapamilatan ning keyang pinili. Minyeyang katunayan, tungkol kaniti, para karing sabla, king kapamilatan ning pamipasubli ng mebye, ning taong ita. Kabudim damda kang Pablo, ing sasabyan ng pangas subli ng mye, ning meto nga tao, ding mapilan karela, mi pakaililangan, masikan. Ding aliwa naman sinabira, bisake pang damdam tungkol kanyan. Kay bat nanita, likwaning Pablo ing kapulungan, mekiyani blakeya ring mapilan, at meni walala. Metong yakareti i Dionisio, ing metong karing miyembro ning Aeropago, at ing metong ababaing milagyuan Damaris, at ding mapilan pa. Mekoya Atenas i Pablo, at tinaglusya Corinto. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Mipnuya ing banwat labwad king kekang ligaya. Purian nye ing Ginoo, manibatken king banwa, ikayong manok nangan king kakatas-katasan. Purian nye ikong keyang anghel, purian nye ikayong sablang sundalos na banwa. Mipnuya ing banwat labwad king kekang ligaya. Purian nye ikayong ari at sablang tao, prinsipi at sablang mamuntukan, ikayong kayanakan a babae at lalaki, matwa at pati na ring anak ang mga lati. Mipnuya ing banwat labwad king kekang ligaya. Bustan mo lang puryande ing lagyo ning Ginoo, uling ing lagyo na, may gitya ka ring sablang lagyo, ing keyang ligaya, lalagpus king yato at king banwa. Mipnuya ing banwat labwad king kekang ligaya. Ya ing minyesi kanan king bansana, inya sabla ng memalen, karelayang puryan, ding memalen ning Israel at tutunang pakamalan. Mipnuya ing banwat labwad king kekang ligaya. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ing ginuman tabe ake kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad, dakal ko paboring sabyan kaya kayo. Dapat tayo pag yung pakiinting dyan ngeni. Panyatang ning espiritu na ning katutuan, yung sumawag kaya kayo ba nainting dyan yung sablang katutuan. Uling iya magsalita king sarili na, doon magsalita ya kaya kayo king dimdam na, at sabyan na lareting bage datang. Paligaya na ako uling ing sablang sabyan na kaya kayo manibatan kanako. Ing sablang at tsukingib pa kanako. Inya sinabi kong ing sablang sabyan na kaya kayo manibatan kanako. Kaluguran kong kapatid, ding mayap ng balita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo. Kanita po nga na kay pang malati, kaya ko po balo kaya kayo. Madalas ding anak po pasuluran dalang kwintas, lalo na nung pagdebosyon dala kay Santo. Ning kayag yang inganak napahinting dyan, ing pengari pasulura ning kwintas. At madalas pong misasaling kwintas kanita, yapin po retang eskapularyo na ning Mount Carmel. At aliwa po retang tela, doon retang plastic, retang kulay brown. At uling po hinting dyan, ni kami anak, ing buri ng sabyan dito, uling pepasulod dala mo rin pengari, akit mo po rin anak, at yung, lalo na niyang panahon ko, akit mula, detang karelang skapularyong plastic, alam patugot si sipsipan dala. Hali, kanyapin nga na nitang mestra ko, Diyos ko, may paagisan yan, nga na. Uling, ingawas na po kanita, naman king babastusan tala rin ng imahin, Carmel nga rin Yan po ay anya po nga po si sipsipan daling house na po caramel. May kadeta mo ang ting dyan, pero oreni rin papasulod na kay katamo. Bakit po? Isabihan na rin pengari, ban bilaut ya sakit, ban bilaut ya sakuna, ban nating niyang protection. Nyapin pasulod dala po ring eskapularyo na ning Mount Carmel. At tingkay po, anya po nga pari na ako, ating ko pong kimuanan meto nga seminarista, mag-examya, ingaya po, migdalaya pong relic na ning santo. Ingewa na binulsane. Sabi ko kaya, what dadalami yan? Diyos ko among bakong may pasar nga na. Ikabisa ka nga ako, ustong mete, kabulsada ka naman nga ako. We look at these images, these religious articles. We look at devotion as something that is for luck. Nya pining gagawan tala pong lucky charm. Pero iya po makanyan. Inyapin po tang munta tamo king pisamban, potang sasalpan taya tamo at magbadebosyon tamo karing santo, makanyan mo naman atin tamo mong buring aduan. Atin tamo mong buling anyaran. Kingumunang pamamasa po kanitingaldo, makanya na lang dinescribe Pablo, deni pong tao Atenas, asasamba karing miyayaliwang Diyos-Diyosan. Ingmumunang affirmation ng San Pablo nga na, karelihiyoso yo. Karelihiyoso yo. Pero karelihiyoso yo, pero eye kilala, ing tutong Diyos sa sasalpantayanan yo. Inyapin nga na may nalakad-lakad ng meto nga altar, ketang meto nga lugar, at kaibat dening ining altaray ni paraking Diyos sa makikilala. O yaning panaral ko kaya kayo nga ng San Pablo. Ing Diyos ay kilala o ine, ing ginuta mong Jesucristo. At ing ginuta mong Jesucristo, kalupa ning Diyos-Diyosan yu, na bala mo wari po tang mga di kayo king Diyos yu, manyad kayo mong pabor. Kaya po makanyan, ding Diyos da po ring Griego, manyad lang pabor, miyaya liwangain, bisa lang mi kayanak, bisa lang mi kaani, bisa, manyad lamong pabor, o yan ing lawe da king Diyos.
Pero may kadiya po makanyan ing kabud lawe tamo kingapong Ginoo, okay la po rin kaya katamong intention. Pero panay ko pong sasabihan, ing pake na ning kasalpantayanan, yapin itang miwangis tamo, king panugali na ning Diyos. Itang i-challenge na katamo ni ngapong Ginoo, ban kanita ing bieta mo, eya mo makatun tuon king pisamban, eya mo makatuon karing aduan tamo, nuneban kanita itamong Kristiyano, apanaral tayeng maya pabalita, king kilwal na ning pisamban. Eya mo tungkol karing aduan tamo, eya mo tungkol karing debosyon tamo karing santo, eya mo tungkol karing debosyon tamo king birhen. Nuniing kasalpantayanan tamo, tuturo na katamo, banlumwal king pisamban, at itang abalo tamo king panugali na ding Diyos, apakit tamo kilwal. Inya po pa niya ko pong sasabihan, dakal makalungkot po kay katamong Kristiyano, naning kay Katoliko tamo mo, kilog na ning pisamban. Bakit? Sabi ko, ning kaya ting magsistik kay katamong Katoliko, sisimba ko pa mo. Bakit? Kasi kahuli tamo, alam patugot, pagmulmul tayong panagkas kimbali. Kahuli tamo, marites ke ni marites ka rin. Kahuli tamo, manyira tamong kaparang tao. Inya, if we will not involve ourselves in the lives outside the church, kulang yak ing kasalpantayanan tamo. Aga nakakepoy ning milabas sa nepupos sa election. Netong po karing sasabihan da, o bakit makanyan lapureng linwal king eleksyon. O makanyan ning panlalawe tamo, makaing ding linwal, o makanyan la binoto rin Pilipino. Metong po karing sinabi na po nitang analyst nga na may kading peka maragul diling problema king Pilipinas edukasyon. Dembotanti elabyasang mamili. Inya pong isipan kaya po yan, may kadali. Kadua siguro edukasyon. Pero ing mumuna yapin itang seryosuan tayong kasalpantayanan. Bakit? Because the Philippines is predominantly Catholic. Pero bakit tutuloy tamo ing pamagboto, wag yang balo tamong ating korap ka rin boboto tamo? O bakit tutuloy tamo ing pamagboto ka rin ng taong dapat iboto? Bakit? It is because ala tamong pakialam king tuturunan ning apong Ginoo ning kay uling ding turunan ning apong Ginoo ela dapat lulwal king pasbul na ning pisamban. Inyapin pupotang lumwal ta na king pisamban, gagawan tanay tang burita mong gawan agyang makayagpang kitang panugali na ning apong Ginoo. That is why I believe the real problem in the Philippines is not actually education but imitation. Ing pamakyapos at pamakiramdam at pamaggawa, king amano na ning apong Ginoo. Inya ing edukasyon may kadwaya mo. Pero bakit makanyan pamurin ing kaya katamong gagawan? Uling, tayo buring lulwal, ing turunan ning Diyos, king paspul na ning pisamban. Inyapin po, dakal po, karing may labas sa eleksyon, dakal pong mimwa ka rin pari. Bakit? Makialam laking politika. Pero eke po akakitita anting pamakialam ning Santa Iglesia king politika. Uling gusto king Santa Iglesia, enemig salita king katutuan, enemig salita king gusto, enemig salita king tutu, aliwanay Santa Iglesia ng Kristo yan. Bakit po? Nga na ning Ginoo, yakuing dalan ing katutuan ating biye. Buri na po sabihan, ing Santa Iglesia na ning Ginoo, yapin ing panaral na, yapin ing katutuan. Inyapin, politics should have morality. Putawaring sinabi na ning pisamban na marok ing manako. Buri na po bang sabihan nita, makialam niya ing pisamban king politika? Nung makanta po yung panlalawe tamo, may ing understanding tamo, okay mo ing manako. Aliwa po yung amano na ning Santa Iglesia yung panaral, ning Santa Iglesia nun ing amano ng Kristo. Mikad o yan sana ing maging panlalawe tamo, maging reflection tamo nginingaldo. Agyang yari na po yung eleksyon.
Sana etamo tutok ng maging Katoliko, kilwal na ning pisamban. Etamo magtutok ng manaral king tutu, agyang karing Facebook tamo, etamo tutok ng mag-share karin tutu, etamo tutok ng gagawang masanting, etamo tutok ng sasawop karing ka para tamong tawag yang yari ng eleksyon. Uling oya ning panugali na ning apong Ginoo, na dapat lumwal king pisamban at abye tamo karing ka para tamong tao. Yun nga kapatid, madalangin tamo po kaniting misa, na sana itamong magdebosyon karing banal, itamong magdebosyon king Manabirhen, itamong sisimbang pane, itamong mga di sasalpantaya king apong Ginoo. Sana ring amano na, etala mo po kakabit o papanatilyan king kilog na ning pisamban. Sana retang turunan ning apong Ginoo, kay batamong mengadi, kay batamong sinimba, idalatala karing puso tamo, bankalwal tamo king pisamban, karintala aybie, ayaplay, nanumang aspeto na ding pamibiyebie tamo. Tanggapan tayong Ginoo kaniting misa, at manano na sanang iting tinapi na ning biye, din na nakatamong sikanan, ban kanita i Kristo mismo, adala tayo, kilwal na ning pisamban. Katoliko ka, emo kilub ning pisamban, doon ay lalong-lalo na, king kilwal na ding pisamban. Amen. Yang pangtalangin din kay katamong panalangin, inyang ipablo migsadi taya dikil king pamanjubling mebye, ring sopistikadong pagano ning Atenas mi pakaylilang masikan. Bipnong kababantang aduan king Espiritu Santo, ingituro na katasan ng karing bagay datang. At nga tamang manalangin nari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. O lubos mayupayang Diyos, balikdan mo ring inampun mong anak, lalong-lalo na ingke kaming papa, ding obispo mi at pari, ipagkalub mong tayranda kami king obra ning hustisya, at king pamanatiling karapat dapat king lugod mo, ipanalangin ta king Ginoo. O ginuning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasana ring pambansa at popular ming pamuntok, tayrandesa ing karelang balayan king bayong kalungkutan, nuneking lalo pang maragul a katarungan at kalayan, ipanalangin ta king Ginoo. O Ginong Jesus, ipagkalubme ingke kang espiritu karing dakal a makabuklat palad a kayanakan, awsan mong sumuyong lubusan king pamagtagulaling Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. O maya pa Ginoo, pakalulwan mo ring daralan kasakitan, ding masakit lalo na ring miyapektuan king COVID-19, ding mi kapinsala, ding makasukol at ding mamamate. Ipakit mo sa karela ingke kang kayapan at upaya, ipanalangin ta king Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19, ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong Arkidiocese, antimurin ing makapasubaling kapagnasan ng Aris Ray Corpus. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong meyangu na biye, lalo na ring meyangu biye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Kabang lalawan mula rin kaya kaming panalangin at pakiramdaman mula oy pa. Dinan mo kaming inspirasyon kapamilatanan ning apining kaya kang Espiritu. Banpot ang kaybat miyang tinggaping tinapi na ning biye. I kaming maging talapatutumo kilwal na ning pisamban.
ikang mabibiyet magari manggaman kingalanganga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong kiling. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning daon tamo matanggap arapaning Diyos sipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa ibami paintulutan mo kaming mirakayanan king kadyosan mo, king kapamilataning pamakyagong mikaniting sakripisyo. Manano na sanang impami biyebiyemi, mituntun karing katutuan ape pakilala mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayong At keka antimurin, itas yu laring puso yu. makatas na la king Ginu. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing poryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man oy pa. Lalong-lalo na kaniting panaw na miyay niya Kristo ing Paskwami. King pamagdaw na king katawa na king altar na ning krus, miyalilan lang gana pa sakripisyo ring ning matuang tipan, at king pamiyampang nakiyaka king sarili na, para king kaligtasan mi, yapamurin kabuding pari, at yan naman ing korderong miyampang king altar. Inyas at maglapo king tulang daralanan niting Pasko, ding sablang tao king mabilugayato magsayala, antimurin ding sablang upaya ampon ang hel ning banwa, daralit laking ligaya mo, alang tuknang ngarap ngami pong kakanta. Ikapining badaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli na nitay panigapumi, itugtugming espiritu mo timoing titi pangambun karetingayin, ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, at bayin ako sang lubdinaw ning biyena king pamaylas at kamatayana, kinuha ng Jesus sing tinapi. Pepasalamata na kampon pinuri o ipa. Piraso ning tinapi at dinwang niya karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti, ika yung anampon kanan ye. Uling itiing katawan ko, hamidahon para kaya kayo. Makanin mo naman kaibat na ningapunan kinuha ng Jesus sing kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng puan pinuri o ipa.
Dinwang na iti karing disipulo nat nga na. Kuanan iti, ikayo nga nampon minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, abibubu para kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo, kanako. Maulaying misteryo ng kekatamong kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangin ning gaganakan mi mapamakalulong iba, ing kamatayan ang poning pamanyubli ng mebye. Daraon mi apuke kayo iting tinapi na ning biye, ting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kaing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ang pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banal espiritu. Ganakan mi o ibayang banala kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing papa mi, i Benedicto ing kaming papa emerito, i Florentino ing obispo mi, Pasiano ing kaming obispo emerito, ding sablang pari, magpari, madre religyoso, ding sablang makatagulaling kekat, ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman po ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye, idala mo lasan at ding sablang mayango na biyaking pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bielang angga, ban kambening nuana Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring wanay apostol, kambe ng San Beda, San Gregorio, Capitu, Santa Maria Magdalena ng Patsi, at kambe ring sablang banal, amibiyebe kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apuryan ang puan apaligayan da kasana, kapamilatan ng Yesu-Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Amen. Ingib pape patawaran na katamo, patawaran tala naman din kapara tamong tao, iba't king puso, at nga tamong sumabi. Maging sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning pakalulumo mitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa diyan mi,
ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan amponing ligaya manggaman kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula po sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay lawan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo. Pamayapan ng ponpisan metungan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ning ginu, mantabe ke kayungan. At keka antimurin. Iyang pangtamong eni, king metong at metong ing kapayapan ning ginong sinubling nebe. Kapayapan po ke kayungan. Cordero ng Diyos, ang ilalangkong kasalanan iyan mo. Ikaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalangkong kasalanan iyan mo. Pakaluan mo kami, Cordero ng Diyos, ang ilalangkong kasalanan iyan mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami kapayapan. Kaluguran kong kapatad, o ining kordero na ning Diyos, ing ginutamong Yesu Kristo, milalakoking kasalanan ning yato, mapalad tamong tatanggap kaya kaniting pamitipon. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Para karing makiramdam, karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Ing katawan ng Kristo, Amen. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, Ikaw ang kasimulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawahan.
Abe-abe tayong pangadyan ngeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakita ibpami, aminan miloring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ampon bie. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi keka ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at meka kamatena, karing dakal a tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila, ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, emula paburen miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mo Loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na bie. Pagkalamu ke kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, emo sana darayuing pakalulo mo king balayan mo, yening biryan meng pakanan, ingke kang banala kapulungan kareting maligayang sakramento, daptan mo sana ing ibat king sadyang pamibiyebie, akwarang miras king panibayong biyekeka, hiningan po adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tauli na mo pong paganaka, anti nga pastol ning, metong karing pastol ning kikatamong arkidiocese. Pota po mayari na po ing canvassing ning kongreso, ang po'y senado. Inya proklamada na lapuring minyambut presidente ang pong vice-presidente. Yari na po yung kampanya, yari na po yung eleksyon. Pero adwan ko po kaya kayo na sana, yari no rin yung kakampanya tamong kandidato. Bibalik ta na kitang panga-Kristiyano tamo. Uling bayo me padela, ing lagyunan ng kandidato mo, Kristiyano ka pa mo. Bayo me padela, ing lagyunan ng kandidato mo, ing lagyunan ng Kristo, yan ang minuna mong dadalan. Inyapinsan na ninuman po, ring mga proklamam, manungkulan king politika, eta mo po tutuknangan itang pamanukita mo, aliwa ka ring kandidato, dunay ka ring turunan ni ngapong Gino. Uling ing turunan ni ngapong Gino, yang magligdas kay katamo,
aliwaing turuda rening kandidato nga reni. Pangaditala po reni pong manungkulan kaya katamo, at etamo po tutok ng muring magbante, karing aliwa po ingawos na po manyingil tamo karela. Ne po? Pero etamo po tutok ng magbante, ustong ag-eya agpangking tuturo ng Kristo, dapat tayang isiwalat ing katutuan, dapat tayang ipanaral ing amano na ni nga pong Ginoo, agyampang rening makaluklok keng posisyon, deburing pakiramdaman. Inyapin po sana, maging Kristiyano tamo, lalong-lalo na karing panahon areti. Ing Ginoo mantabe yakya kayo, At keka antimurin. ating lubos mayupaya at maganakang Diyos, panwana na kayo kambedaring pamilyayo, ingipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne, umetanat, maging Kristiyano, emo kilub na ning pisamban, nune patikilwal ning pisamban. Aleluya, aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Hallelujah, Queen of heaven, rejoice, rejoice, hallelujah. Hallelujah, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us,